Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ala asrafil mursalin wa liman yahtada bil Islam wal jihad fi sabilillah. Subhanal malikul quddus quddusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Amma ba'd. Inar ama cinar angi saer ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Sarambaramban mairandaita takawara mina sarumbu. Sarumbu kasa madala ita doho kaso. Sarumbu alu lakandadi bandai rumah Allah. Tarintar pehe kone da edawe atapahun. Rentar pehe kusyukur bune gahil sake. Bune sintika maina somenan rahmat. Sanai-nai taraka mena karunia. Oleh karena ede nawe kindai saudue wara kulima ori di kalampa bandai maore. Ederu saramba kaina tantau ku hodi renta kalima sahada. Kedua kaina sidi sambia kaki di mena sembea. Katolu kaina siap sedia puasa Ramadan. Kaupa kaina warasi arujiki kalau sawe pujekan. Kalima kaina niat rahajapu umrah lau haji. Sawau ba ede takapoda menaku ade tasimir liwa ku kairenta salawat. Diru barasul mencewi tahu raso maltu umboo salama purumba. Malboho kera bal karonggan gahi karoa sampai tahu lau na agama Islam agama ma'aman ruu basaraan umat. Inar ama cinar angi saer ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Waraku maharu di daloa di hori. Gahi sampuu madampu empae. Dipoker hete basetiap daw mahatip. Ederu mairandaita. Tawalipu salai amalan di dulalao. Warakur mahoru pea akhirat. Amalan mataho di meluana tuha. Tangapu hori samenan maharam. Tangupahela ku samenan mahalal bay darugin di ngolon saroga. Inar ama cinar angi saer ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Bunyi sentika lapehera totu bamadaday tutan bahwa ampon na taho lao nanday daw Islam wara kulima ori di jampar uru. Ay nasalai kone wara kaloon ay nakakura kone selela kiri. Ederu saramba kaina ashadatul mashudah. Dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Tamangaku eki ay saramba woko. Tiwara rumah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala romo. Tiwara rasul makalai kecuali Muhammad mencebi mulia. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Malkandati nalangi madan taulengi. Malkandati na dana hidi para dini. Malkandati na doro manggie dore-dore. Malkandati na sorsera kahampa kain motir sori. Sahadat ay. Eder sahadat masaramban direnta basarumbu. Hukumnya wajib di ngajir wija. Musti di badem bay kurbodam. Musti di loam tanda ke Islam. Awal wajibun alal insan. Sarambaramban direnta basarumbu. Ma'rifatul ilahi bil istisqan. Ederu ay narifu mangaran ma'rifat rumah dipatakan cihim bayi dalau sencihu. Karena watiwara onen tisintau namaan. Cumpu kaina sambeam boto dimbai buneka kombea matarambeo. Cumpu kaina puasam boto dim sia-sia. Kalau samu ganta dim aja gantu lau mu haji dim heja. Babaun dede kaina. Wati sipatamu rumah na laun dede rom. Wati sinenti kaciam ibadahmu diri ucau. Makin puan paroko dawara au dirakam. Makin puan pasujud. Cumpu kaina saja. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Artinya. Tawa uraringa ulu rumah mentau elik. Tiwara rumah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rumah. Saraan na malaikat wa urusujul oko. Watiwara makalai inggahi daw malwa. Nawa uminarbay dinggahi masubua bahwa rumah Allah malwara ulu mencari esen dari dunia la isin.
Ali Imran ayat ke-10 warukai. Inar ama cinar angi sa'ir ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Sahadatai ederu sarambariken kay boton ruku. Sahadat ede di kapoda kay maaden konemu peheri rumbua pahu wati si imbi ko mukai ilmu yakin wati wara hasil karena tiwara hoson. Ibnu Hajar nawaur kato ada sebuah kitab bahwa sahadat larentar rerem kay sumpurera pala ade ambin wati putantu imbin maka dau ede wati pun tahu na iman posisi wati aman. Ampun tahu ambi tanda kay mu imbi ederu al kaulu bil lisan rentar rere kay sumpurera wat tasdiku bil jinan kone muda eda kapoda kay puaden wal amalu bil arkan tanga purombo karawi basarumbo. Oleh karena dede wa usira rentar rere basumpurera wa usir kapoda baade kone dal eda babaw laita coba kay talaw muparuma makalay may dohoraka wadum dalawa ruku may doa di hajum dalawa kadee may taraho akamal karuhu ari may maarifat day may parafu padahal lamparawi ederu sirik madalawa kay suru arawi madangampi tiwarancay kangampu. Inar ama cinar angi sa'ir ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Sawa'u ba ede makadua kaina ederu wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tilwa di kaboka basmenan weki. Tiwara Rasul makalai kecuali Muhammad menciwi mulia. Muhammad ederomo la parenta bandai rumah. Di makaraso na daula obodana rasa di makantihin sa menan malaw sensiho. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ederu Nabi makacumpu tiwara di maluana campa. Rasul maka 25 sebagai rahmatan lil alamin. Karoa lawaan wa urma dewi pala somenan isin wati luwa mo osa. Konerai na zaman nge empater jamin. Oleh karena dedena tanga purombo kau di semenan la parentakain ay nangahakente di semenan la kanta bay dan sokim di ay nain makento. Morir woko wati taholaon ay zaman jahiliyah. Wati wara helam daw manemba berhala. Wati wara madapatu rawi nonor boto. Daw siwe bune janga sabu. Saber neer caun pahu dawara cuy. Palawara ku elin di makatarawara alon. Eli sabdan diru ubah semenandu. Ederu taraktum fikum amraini. Lantadillu ma tamaksaktum bihima kitabullahi wa sunnatar rasulah. Artinya. Wara kedua buang pal donggom bei. Lawi ibanahu mamade diru banggom doho memidi. Ederu sabua karoa di manenti dia muruum lao sunnar hadis dim kasampurnan sahada. Inar ama sinar angi ma'asiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watil madewi nantawraran dune di pirwira. Watil madewi ina masar salaka mangge epidulaku. Watil madewi ina piti menentu peti-peti. Til madewi ina borar ngara maipin cewingiri. Cuma langwa kabayan dihidi masabua. Ederu kau na sambea ay nambaling bua. Kau na ngaji karoa pahala ndai diru. Konewa urmade pahala wati modan. Ngaji musa huruf pahala nwancuhiri. Ngaji musa tala pahala wati ditolak. Awali pu sampai harta pahala wati wa umuhete. Basupung boton ditau kaim kambuti. Ede ampon taho laon di rukun Islam. Ampon na taho aman kay rukun iman. Inar ama cinar angi saer ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Kedua kaina adalah as-salatul maqbulah. Sidi sambia kakidi mena sambia. Sambia subuh diuji kaina sabah. Sambia luhur dibina kay budi luhur. Sambia asar dikabini kay taosu. Sambia maghrib dim katahoriu. Sambia isa derajat ngaha ese. Pala ay nambau balua mo sambia. Ay nahodi balua mo sahada. Kombiniki niki kirekafa dingi kay bakafi. Kombiniki padasa mulawihan padosa. Ampon na taholaon niat kay po maihlas. Ampon na wara hasil karawi kay po mahoso.
Wa aqimus sholata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, kakiki pusembea sepoda-poda kaina sembea natapar tula kurawi maihar baik dan sepoda-poda kaina kawara muruma Allah edema pentil ulu karawi ruku nge empadi edar rakan awati luamu ili dindai rumah Allah. Surah Al-Ankabut ayat ke-45 kain. Inar ama sinar angi sair ari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Parenta sembea tampu ula donggor mbein. Lawaa kadular te di sebuah peristiwa. Ederu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ake bantu malaikat. La tampu uhorin di Masjidil Haram. Sanawasai na aka Masjidil Aqsa sampai ngemo tahun tuki Sidratul Muntaha. Oleh karena dedena sujur rokom masaramban direke sampai yang mahusom masaramba dihisab satu idireke mbayna anaraka wati serugim mbayna seruga. Inar ama sinar angi sair ari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Katulukaina adalah asyamul maghfur. Siap sedia puasa Ramadan. Seraan do di hura Ramadan sambia ai ku tahana iun. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawa urpehe ade mentau pahu. Ederu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, semenan do maimbi. Wa urtahu kau dil perintah kai. Perintah ku puasa bai da mori sia-siam. Bunes rumah Allah perintah kai na do maulu. Mulu aku raraka mori mabareka lu aku rambai ya sebuah tiga takwa. Surah Al-Baqarah ayat ke-100 warung purtolu kai. Inar ama sinar angi sair ari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mangarana puasa ditapakai ta nafsu. Nafsu madataho laon lawa bi iblis. Puasa marombo karawi basarumbu. Puasa ku loko kone di oha seliki. Puasa ku karoto kone menderita. Puasa ku rerambai dagosi pereron. Puasa ku isi mada lo akan tahumidi. Au ngahi Nabi. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Gufira lahu ma taqaddama min zanbi. Artinya, cow-cow malnenti kecil. Makarawi puasa mada sia-sia. Rumah Allah nawa uru janji ulu. Rawi mu mada ngamping ge empadi kangampun. Rawi mu mada tahong ge empadi Tuhan. Oleh karena dedena dosa mu marwa'u kone na hampawo cumpu kain wati waran bapuasa mu sabura. Inar ama sinar angi sair ari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaupa kaina ederu az-zakatul mubarakah. Warasi aruziki kalosa wea pujeka. Bune sentika labatu tancai menteko. Wati warasara ngupar di sorsera. Lateka tadoro manuntupi dudore. Sampai doro di ngoho menuntung upake ngaha. Sarana ede wekindai sa udwe. Sa aura eda aina ne fakai ade. Aina nuntung memboto di tau kain kembuti. Kone nasatoi aina tuute samenan arujiki kalau sawe pujekan tanda kai syukur di arujiki meseki. Rumah Allah Subhanahu wa taala nawa orang gahi bahwa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, cow-cow malnenti kacia. Majunjun samenan gahir janji. Ya. Wara larakan ge empa bagi serikan. Wara aruzikin ge empa kalosan zeka. Maka nahudim ngahatamban ke aruziki setumba. Pala cow-cow madala nenti kacian gahir rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboto langupan mawancungi dir ngapa. Siya etewati wi'ina di aden. Jekar gantan bui pa aja gantun. Maka aina wento nahudim hintir wonton samenan taruwaran nahudim wari. Oleh karena dedena samenan nalaraka aina dilai kirukum samenan laeda aina nefakai ade. Sedeka kai pu aka fakir miskin urur jampa pu matuar majompo. Entandara tio pu anaya tim piatu ede ampon bareka samenan au larakam. Inar ama kinar angi sair ari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalima kaina ederu al-hazzul mabrura. Niat rahajat
umrah lawa haji. Haji ake waraku dilipar uku. Warasi tenggo maainar tunggu, warasi mampu maainar samanti. Warasi ainar kaharu mboto si mahiri. Sebab rumah Allah Subhanahu wa ta'ala watil kau kain di adan memiskin, cuma leweren di adan mantau wara, pahun ay kasih aden di adan nasaudu. Walillahi alam nasi hizzul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Artinya rumah Allah nawa uru perintah ulu kau nania terhaja umrah lawa haji ruba adan mawara au dieda rumah Allah nawa uru were ulu kain taruwaran di daluan diwari. Inar ama cinar angi sair ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Ampun na tahu selama di rukun makelima kacumpur kanggori bukai haji menggari. Kalam parami po haji di bulan Zulhijjah. Wati ditolak doa di tanda Baitullah. Doa rarahu po akamakam Ibrahim. Di Makkatul Mukarramah sama di tanda rumah. Di Madinatul Munawwarah sama menampabora. Tanda sama riu kani kay mo ihram. Inar ama cinar angi sair ari ma'asiral muslimin rahimakumullah. Sandake wa umpa ilmu dilua kuwa tawali pumay mo kadaya agama kumbi ilmu lerakam din tabiwem rukun. Warasi mancara kacua kangampun sore. Warasi mancihi aito inalaw sancihun. Wati singampi namadam raho kangampu. Aura isi tambah kay po osu. Lua kurasana mori di dunia warakur mahorun te akhirat. Akhirnya lemada mabonton ceramah agama ake dengan berdoa, Allahumma ajirna minan nari salimin wa adahilna al-jannati aminin wa alhiqna bis solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.